my form itong local pastor Reverend Zia Timte ka Merry Christmas greeting laking ang sek salaw bin Sekom 2024 lam Christmas tarik sui na pungu December kho nga sui na no thuan ko de thau na ngai na bam the na itong Christmas kho ngai taw ma ka thoi na ina suyam gai na la taw ma su ka ni tho Panti nung sing muni la taw ko ni tho tingtak muni la taw ko ni tho Christmas ko de na ra wong tong suyam gai na la taw na kai khon goi ni nunga jing kheu na tu na jang na na lumong ko ni tho ko na sbon goi ni tangga gai me la taw na lumong ko ni tho ko na ri ngam mi panti kho tu na nun ga nun goi la taw na suyam gai na la taw me su ka ni tho tu na atwang Sekom 2024 tong nela ma Christmas tong greeting ne ti lo bi tong the tong ko the apo 2024 tong year of the week Sekom jo Sekom ma mai ti to taw sa lo mai ni ko me 2024 this year mai te ni year of love sa the year of love ja mi tong tingkum te na holo na Sekom he ta kai bi tong the da apo nang pastor so me ti ko mo zo tang tha no my four but teachers ko tingkum sui na tamru na pungu tang the Sekom ra kai kom su kang mi pang hon khang nei la ni ko mi te rin ra ni de wi na to expression na khat na sa lo za gai me khat chi me ka sa lo za den da me gan lung lo ka to lung ning ka to ma ju ni sau reu de kom na nei la me ni pai na sa reu we kom na member don de na chin cham la sam na la piu na lung i tha nei la me ni pai na reu the pasa su mi tong ram gai de ni mi tong panti khola taw de pasa su mi tong den da me te ni mi tong panti khola taw we ti gi tho hai goi soyam khang e to na nei la na ta mam tong the na ai san ta ngam lung ko na kai pui thon ta support lo da support pai na su lo de na kai ke khon me goi to kai ka khon me goi ni pai na su lo de na kai khon me goi da gai thong ku te sa mi la ke khak nai na sa lo da ai na kai khon kho ten me ka to me aju na bam sini ationg duty ha duty full sumong no ma khena ai tat me gang kho khang di staff khasin sum ge na we re ni poi re ni kalum lo na ba me ta chui na ta ro tan chui na ta no agan ni sin su so yo te me ha ka khon ma re mai re na sa lo raw lo ma khang ta karam na su o te me ha mu sak ma khang su o sa me ha ai khon to encourage te with prayer khinyo de na kolom lo na ko ta ma ma khang ta ana we te ni ai khon poi te ni athong ku pi tong the da na tong church member goi nang wila sa lo ni bo thang ku mi to atong nong my four but teachers mo goi atong sinado ai tong dai tong mai de mai da atong hom nei mai wai kho ai sa lo ni mi tho hom nei mai wai ha anyo kan di dong kho lung ba mi tho ne la me ni ren da me ni aju ariau the thiam me ni aju ariau we ei wai ti ha ringam khang ringam na lungo te me ai kum sa lo ni anyo lung ba me pan ti tho wang ni mai masun rigun me nai na ni lung bam tong the sai kan di kho hai tu bui tong ariau na lung bam sin tho anyo pan ti ha ra wang khang lung lau le na khap me ngan na dingam me sun na lum nu me sun le na ai kum na ngon di ko ta me goi na wang tangam khong ta su kho te me ha ai mi tong la kang ko de lo ni bi tong the thank you for the very short introduction pau ni ngai chui na ngai to new year khani Christmas bye bye